Kethishia mwanya mutegeri wa Weru TV na mbitikie nwithiritwe wina rutharu rwega rwa Pasaka inkugwata ugeni methani yetu ya Nteto Thaa Imwe niyo mbitagwa Christine wa NJERU na mwananiria wetu wa mathithio utuko mundi ni Purity Richard indi mbere bururu ino ni imwe cia Nteto iria tukubanganiritie. Muthuganirwa wa wamba wa bikibiki maoa kuborwa mwanka akua. Na incho ya sumu kuraga ntumairi sibitarini ya Marimanti level 4. Ugomo wa mandagitari kureta kieva na ashara nteresi ya Kiang'ondu chuka nyuma ya mwana wa moko umwe gukua. Kamurika mathina maria mathitira mbere kurumira kimera kia mira. Tukiambireria muthuganirwa omwe wa wamba wa bikibiki mushi wa maua ntuko ya omonde na cemanitie na gikuoni nyuma ya kumbirwa ni mwingi ururai na muthuro kurikana mtuburume uyu ambirie kuburwa mburi akadeti na nyanje kumantereshia iriene mbere yawe kubonokwa ni borishi maria mamubirire sibitari ya Nyambene level 4 nikenda agwata utungata bumwe na ogu mwingi uyu no muthingatire sibitari na kuthie na mbere kumubithukira mwanka matigira agukua. Marion Karugi hari na riboti ino na njira indiku. Ni sibitarine ya Nyambene level 4 akari baritonya bangi bakiumara na kuoni usionera na metho sinema ya utheri muntu oroeri kuo na tembere oroeri sibitari mututigi ni muthoanirwa wa wamba bwa bikibiki ura ntuko ciawe ikinyire mbere buru aririkana watirwe nteresi ya iriene tauni ya maua na aratharikirwe ni mwingi barabokari na muthuro bakienda umwithia na uma bamwithia no indi mbere ya tauturo maabisa baborisi bakituo kia maua bamuonokia na bamwarukia mwanka sibitarini ya Nyambene level 4 arioti wa sibitari mwingine yu muthiatire kuna muthuro bambiriria kumuura na bangi umutemanga mwanka akua. Ni karika kujirite na njira ya thimu munini wa kamanda wa borisi Igembe South Mohamed Umokio. Kulikuwa na kundi la vijana boda ambao walienda katika hiyo lodging na walidai kwamba alikuwa ni mwizi, wamekuwa wakiwaibia mapikipiki. So wakamchoma moto hapo nje hiyo lodging. Then baada ya hapo maafisa wa polisi waliweza kumuokoa wakimpeleka hadi Nyambene Sub County Hospital. Lakini kulikuwa na vurumai kidogo, kawa na porukushani, kawa hawa bodaboda rider kawa wanakimbizana na polisi wakitaka wachukue huyo muathiriwa waweze kummalizia, wakitaka kumuua. Kuna pikipiki ilichomwa hapo tu nje ya hiyo hoteli. Sasa tuna suspect kwamba pengine yeye ndo alikuwa nayo, lakini bado kuna uchunguzi unaendelea. Sasa kwa hivyo kuna mambo mengi bado hatujui, lakini tayari kuna uchunguzi unaendelea tuweze kujua kiini cha kisa hichi. Ikarikari tirire kinya nyumba cia sibitari iji thukangitwe ni mwingi. So imekuwa mvutano mpaka hospitali kule, ndio sasa kukawa hata wameharibu vitu kule, wamevunja vioo vya hospitali pale, kachukua ile mwili na wakamaliza. Akirita mukana kiri antu kujukasia watho njarene na kugwithio nyumo ya buu OCPD Mwakio ni wito sonkoni ni boita na mbere. Nafikiri ni jambo la dharura kwamba ni muhimu tufuate sheria, kwa sababu nchi yetu inatawaliwa na sheria. So ikifika mahali ambapo wananchi wanachukua sheria mikononi mwao, nafikiri si nzuri sana katika maendeleo ya sehemu hii, kwa sababu hata kama ni mtu ni jambazi, nafikiri sheria ingechukua mkondo wake. Nadhani hakuna kitu kingeharibika kama wangemwacha tu. Mkiripotera Weru TV kuuma mawe Igembe South, Beto Marion Karugi wa Kenya.
Antumairi ni matete uturo na mangi mathandatu kuthie na mbere kugwata utungata cibitari-ini ya Marimanti ni nyuma ya kuria uki bwa kitharaka. Mairi maria makuite ni bamwe na mtuburume wa miaka 48 na kana gakabici ka miaka 12. Maria mathiete na mbere kugwata utungata ni twana twagatagati ka miaka 6 na miaka 14. Intorania kano awadini ya Marimanti ara muthenya gwegorwa na baba kuthikũrĩthia barethere njũra kithakani mutini wa muthithi baratema na kwanjiria kuria karaga gwita mutethi ko gatemire njũra bare na twana tutungi gintu twana mugwanja ara barakamatire ukibubu bagwikira gikombe ni bairiro ojo orararire na thira na kana kau kangi nako geta turia gacibitari gintu thaa 11 thiete njũra batemete imuthithi ara barairire ujoe na gintu thaa 3 cia utugu iro kana karatemaga njũra ĩno karanjirie gukaya inda bara bangi barathingatira nyuma ya mathaa ma kai bonthe barairwa cibitari-ini ya Marimanti ara bairi baratere mioyo yao bara no ujoe amwe na kamwana kamwe ka mĩaka 14 ndarani go gintu thaa mugwanja ogu iro rwana ruru ruramire kurithia rukoja rwambira tukurumia oki ndabauri kubaruta oki bambira itwatema mutini no karwa gitabungi rwa kuruka rwa irwanyuithia mburi gintu thaa 11 kana gakwa kambiria gutaika ndakauri joje na thina mbira inde gwakana kwambiria gwakana ndiro tukaria gumuche ndegwa ndetwa mangireti ndatega nderwa nchuguone mukwa muri yakukua ndabauri joje areta thina mbira ibarire ukibura burirwe kana gakwa ikarari gotwe gutaika rĩu ndiro ndathire no nkithirwanirwo gutaika iro turambiririe ndi kugaga tuthimbo cimitari tuje tuonerwe iro turanjire cimitari kana kamwe kaumbirwo njirani tukuya tugukinyaga ugu gwatuika ikaumbirwo kabicha oxygen ciathi ciagirwo gaikirwa gwatuika bukurema no kagakua paro na gutaika na kuremerwo ikuthi bamwe ntutagaku kathire kakagwire ndiguru tujite wondi ngagukinya wondi iro kaumbirwo kambirie kurira na gukagauka na kuthiga gikagirwo oxygen iri ya baire abanigite mochereni ya Marimanti ni kingo postmortem yumba kuruthwa na barabangi bathanthatu wa bendere kurigitirwa cibitari-ini ino ya Marimanti ndari covering nurse wa hospital last night for the administration kuri thaa 8 na around 40 minutes itwagire na influx ya patients barite poisonous ane kana woki mwana omwe aimumbire muno urabarutagira guki mutini ikurunguniria muti na mwana oyu babange bakulisa state kana bakupewa matibabu matharura na bathungira wondini narendereire we kuthi wakithuka wabula kagitaga kuthi mwanka mwisho kana kamwe gatutiga ngiripotera Weru TV kuma Ntere cia Tharaka Beto Paul gwakabithe Mukaririgetie wa Nyamita niwe Kimanthi Munjori ne umiretie na kwigiria egi na kugiria ona CS wa urimi mithikari nturi kumania na maria methiretwe makimaringithania na mira kugwa bei augete gutibuwe kana CS nturi makurutana na obession wa license cia kubira mira nthi cianja ariuga mawatho ma ugoti bwangiri 80 onkunia waretirwe ni Rais Wengwa onto akuga ona mubunge John Paul Mwirigi na kumenya na shokete auga kiria kingi kiringithitie kugwa kwa bei ya mira ni kwithirwa maria engi matumagira mira ni mandini ya Uislamu na thainogu mari Ramadhan. Dennis Mugendi atumenyithie. Nterene iji cia igembe nyambeni lionthe kaunti ya Meru na Kenya ikwithitwe kuri na malalamiko ja arimi na biashara ba mira bakialamika bakiuga ni kunyarirwa kana gwatikwa ni makatel baria bojurite thokone iji ya kimera kiki kiao kiria betha bendete muno na kutu bathikirite ibethete bakialamika muno na kumeneria kinya minister wa urimi mithikari nturi mukarigiti wa kiama kia mira Kenya Mita Kimathi Munjuri bakuga ni bo bakugwatania na makatero baba
na ntuku ya narua ikio tutrimene na Kimathimo Njuri tawe chairman wa miraa atwathira imbio ikuria ingi kweya na kwa ndege cia barua cia ndege utina kwi yaki mantu ya ngwiti yawe iu ni wizara ingi tofauti na Kenya Airways kwithire na barua ya ukamata miraa ti mantu kinya ya nthi Kenya imantu ya nthi Somalia Somalia iyo kweya na barua ya baraba kamata miraa ndege ki export licenses it query very clearly okay drogenda license utina kinya waziri hausikana chio yeo buchi ki ministry yake lakini kawika ngwe kidogo ka department ya ministry actually imantu ya authority iraita wafa na mtu wonde akenda kwenda license yu uteo bichi kinyo batiweta na iweta tu ki computer kana cyber oka apply bila bionde bikwendeka no kaewa license yeku ko batu ya kiama bila tu kuwa ni reason ire ikweyanwa tia mathina ya otea ya umba tumbo karandi kwa reason yayu no tu te hasi umba usapotika na kinya ikatukara yaka twinde tuti kumea kinya nata kwendelea ndene biashara yetu industry yetu miraa tuita kwariria mantu ya moya yau ya kwetwa kuringa na arimi na biashara bamwe bara bethe bakigendia miraa muciino Nairobi Jomo Kenyatta Airport kakini kiandege kya Jomo Kenyatta bariuga ibethete bakiriwa mbesa inyingi aiba bongo bare ya mbesa imbesa si kuyure agua no gitiriwe na ningana ichibateretwe kana batibatereti kuriwa thoko we Somalia ikwirirwa kuibura ya mbirangirie ki rira twachokere twiguthiria corona na into kiambere bwonka muntu we miraa na abati kumenya na kuelewa ne ati thoko we utura twatuma miraa yonde kuo thirua Somalia yongo ivekire kuota kiasi kia miraa kira kiumba wita kuo na viu vya tuma ture muiko ni utwa mire mingi iraita kuo deu kuibura ya ibangangi na thirikari enara alafu tueta ki number 2 thoko Somalia riochoka ikwetikirwe lazima ture ya mbia na hau no kwenda tueleano twinde onkunie miraa ni witu nere airwa mbia ngiri 8 tia Kenya nkunie mwe miraa iratutuma Somalia nere airwa mbia ngiri 8 ntemenye kiochokia kiuria kia no woyambia no mbia ichi takiu ya imantu ya ririrwe president wengwa aimawa ukulukira request ye mheshimiwa John Paul imantu ya kariri ndini mheshimiwa Bakele na president na kinya waziri na mantu yau ya twika mbia iyike ya kurea kuriwa itureke kinyo tuma miraa nara no ntwi mashariti ya iki ithirikari nara na pia tumenye thoko wewe Somalia ringi ina antu bangi baina interest niyo antu ba Ethiopia kwa ute thoko itekariura ya karimbere itukuruira yo na Ethiopia ikatucindana kwithira tukiendia miraa ndene ya Somalia na kathirie point una kuwa ati kijathai binge bitumite miraa wani iramadhane of course kutibui nontu tutimea kwira Islam bati bakainga rimwe na rimwe itwithaira twina itwichie bara twi miraa ne itwithaira twina thine Ramadhani ikinyire miraa ni wire kueleza ko ikuwa ati mantu yaya kwirwa iwaziri atumite mireka wa mauri utina kuri na tukweya na reasons ira situmite oguo miraa ikethira ikinyite mauri nara yakinyite na vira vya tutethia ni kurita mathwani aki mantu yaya kwirwa ya Asomali batumi antu bati barwa ndege cia ti barwa twachokia nara rwaria rubati kwithira ruri ni hata tumba kuona thoko ingi turutu ake akura miraa ne tafadhali nti kuona mumero atethukira kankua itukuromba thirikari yetikirie Kenya Airways nontu ni kwina Somalia yeo arwa yokamata miraa
non tundege tu kama tamira ni tu nini na bunge inkuromba tu tuongelwe ni antu baba abanga kuma thirikari yara na iria Somalia na Kenya batu tuongelwe mira tuongelwe tani ingi no 10 no ndire ciete tani 19 no ikinya tani 30 no ndombere ciete tani bebute tani 19 iweta arimi berete bakiwatinia kuba ikiringo jawe uria thuru aria basinda Somalia bakauga kiringo no ithiruta batumirite abiashara bakaiba kuyiko bagura mira indi bokinya Kenya barigirwa ni waziri Rinturi ni minister Rinturi manto yo jareo kana ne atia na ne atwendi kwira nyakuba ikiringo tukiagi manto ya ngi ya kwithira kuya Somali batumi so antu forena tafadhali kinya kwa karwatia katuetikiria muntu forena kwina sheria ira itiona na cia kana ira ingaenda ne atia akambirangiria kuita ngwiku na twenda muno kuibwa kiringo we ngwa Somali batumite ne atia batumangite ku nontu tikumenya kinya ne atia mantu ya kwarirwa kuya Somali batumiku kuya kuramira na bato barua. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Ntora ya Kiangondu mushii wacu kaina kieba na kithikiro gikinene horikana kamwaka umwe gakono kaguo monde shina dacha tere uturo wawe nyuma ya kwaga utungata sibitari ni ya ishiara kuria aciari mawe mamobirete meterete atungatirwa indi methira kwina mugomo wa mandagitari mwana uyu akwire ntuko nini nyuma ya kwaga mbesha iria metagwa kiri sibitari ya Montu Kiumbe ubunge wa Tharaka gitonga murugara uria rari mathikoni mama na Minister wa Ogima Thaa Suzana Kumicha gushuwaburia magetikanirie na mandagitari nikenda arwaru matige kuria thina Samuel Geshima atumenyithie inu atengenezeo mzuri Chanel Hadasa Kadhambi karega ukurubwa mwanka umweka Newton Mugambi wa Bore wa Ntere cha Kiangondu gaitirwe Jumamosi ya tariki 23 mweri Muthiru nyuma ya kwerua utungatachi bitari ya rufaa ya Ishiara kura achiari bake baambire kuthiurukwo gwa ntugo chiri bakira gwati mwana atari mwajie na muthia baerwa bachwe utungatachi bitari yengi nuntu mandagitari bachi bitari nu ibagomete kuringana na gina wakana ka Mirisela wa Mugambi wena ithe wako ibachwire utungataka chibitari kangi Ntere wa Inuchia Embu arakana kukaonekanire karina thina ya kubeba na chiari babuba atomwa chibitari jingi ya Montu Kiumbe Ntere cha Kathwana araga karire wakagitakara jaga taona utungata chibitari inu nuntu bakwaga chiringi ngiri magana mairi amwena kuigwa ibari te chiringi ngiri gana rimwe kuma kiri chiringi ngiri magana mathatu irabaendekaga bare yache kuambiria kwewa utungata. For governor, najua unaongeanga na president. If today was to be asked a question, kakuna ministry haifai go for a strike, ni Ministry of Health. Hata kama ni kufanya maendeleo ama nini, tell him the souls are dying outside there. Not everyone who is able to pay life care. Na kuna mwingine angeshindwa hata kulipa hiyo Kathwana tulimpeleka ukweli. Ikumania na ugu aramubunge wa gichigo kia Tharaka George Gitonga Murugara akuria thirikari yitigiria kuthiria mugomo wa mandagitari kenda ikuobe muthemba jo birigirwa. If it was not for the doctors' strike, we would not have lost this girl. To be frank and honest, we have lost this little girl because our medical doctors are on strike. I must appeal to the Cabinet Secretary for Health to just get out of our office, humble ourselves, go and talk to the doctors. Listen to what the doctors have to say. Because when you hear them complaining, there is a problem. Nkruki Gitonga ariuria mandagitari kinyambo bauthothie murugamo wago kenda bawatanira na thirikari kiri guchwangerekana ya maubatu mago. If they continue striking, we are now harvesting the fruits of their strike. And we are harvesting fruits which are bitter, fruits which nobody wants to even see. And such fruits include losing a little girl like Shay.
So doctors must also humble themselves, become human beings, talk to the government quickly, call off the strike, and our lives will go back to normalcy. Ikiathonio eki aragitonga aenderete kurana mpwe umwe wa andiki ba Nteto wa Ntere cia Tharaka Festus Murithi ura amami chibitari nyuma ya kuwata mutino wa bikibiki. Wa Mwenge FM na Ntere cia Tharaka na wira na bodaboda na ari ICU Kirua. Gatumwire pole turuga mantu mega abue au maruke turute noe wira. Imwe endelete kuruta aketwira Nteto na mbere antu ba bodaboda tafadhali musimu toyo ina waste ibatate gukua antu bwega twana tochuguru tore 10 aturekerwa bodaboda tutii sheria za barabarani na bodaboda watu wetu wasije wakaribika. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Atoke kanya ga kono go kabanini. Imborera bukiruga metwete kwereka ni muntu akangwata gonto ke director hana bakureka mutu jitete kavagara ndabwirira ata manzo ja kuruga nkimete kavagara butumere maromba butumere magic within 10 minutes ndenda nkima kavagara na bwe mecheta na botenda ka kugwerwa ri ni kiribare bejiraha premium kavagara tigenia na bagwerirwe kavagara. Usiseme unga, sema raha. Ugima bwaku ni utonga bwaku. Mayo Medical Clinic Center ireri Janiko House Meru Town. Nande iturugurite Rwangiroru Weru Maua Town. Akwena Maua Methodist Sacco Plaza. Tureaja gutungatira madhinaja orthopedic na spine. Kire ana na ntubanene. Amuna gutungatira deformities, infections, bone tumor, fractures na jangi kadhumba. Nkurukikuri na physical rehabilitation, laboratory services na general medical conditions. Turugura ntuko chionde kumanjuma tatu mwanka Jumamosi kwa mbiri ya dhemosheru ukiri mwanka dha 10 shogoro. Ukenda gutukinyira no uturingire thimu ukurukira na mbeji 0704119632 tukagutungatira ende murungu nawe agakoria. Sugar, gas, and the crime rate is high. Hii ndio mushene ya daily in the bustling hood of Omokavile. Although wengine wakiwa na superheroes, sisi tuko na super hustlers. I hope sugar daddy wako anapenda mapengo. Cut to the chase. For business to thrive, crime cannot survive. Kamilo aja kwe. Ya kamilo. Tigani. Ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuji atukangire. Mwere utebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu chutendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa chumbia farmers daily. Jo. Chumbeje? Pe uteveria ng'ombe ya wanja weka mapema. Jo. Nedia linge. Ng'ombe kwa ni atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri mbio. Siri memwe. Imbakuta kama farmers milking surf. Makuta jaja. Jo. Ya kaligeria watu kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera amulo kabuganga iyo ne kwera. Kuote kaigwa. Ntobibyo ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chonde kento byandevya. Tauniyeje. Ndukene chonde. Nande intobyo ande bakugunande thieku bire ndukene chonde cha Agrovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625.
NBA. Take a date with Cristiano Ronaldo and N'Golo Kante as the Saudi Pro League returns. Excitement, boom, goals and millions of emotions. Who will be the ultimate Bundesliga champion? Absolutely unbelievable. Warm yourself up for more sports, more action and more fan celebration on Star Times. On Star Times. Stream and catch up on your favorite games. Download the Star Times On app now. Star Times. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Woye shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwevoko. Wow. Nikiona Joymax Mwevoko, ninatulia katuli, ina shida ya kisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwevoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwevoko. Tufurahie pamoja. Parenge inkogwate ogeni munini wa governor county ni ya Meru Mutumanto Ithinkia na yukitekanya kuruta ntumiri ya kuboreria kiri endwa mamadanda tumaria maraterere mioyo yao Somalia nyuma ya kubithukirwa ni marema kwirikana ni magikundi kia Al-Shabaab. Mutumana orite mumbarodhi wa Kenya ndini ya Somalia ure wari mubunge wa Igembe Central kubai kiringo utigira akenya marema kuringa biashara Somalia mena okaria wa kwigana. Bithukiro cia maitha kiria Meru nichonekana gutabaria antu engi makirombaga ukaria kuonekana na karugi mutugi kare ena riboti in boy kubia antu barabeto bara urairwe to uraira ya doble and ya Somalia ta county government ya Meru kambue itokuwa pole sana. Ni miario ya monini wangabana Mutumanto Ithinkia kirita ntumiria kuboreria nkoro Antonia thirikari ya kaunti ya Meru kirenje ira chiraterendwa baona ranthiguru ya Somalia baumite mirigene atigania iji Mutumachu wa kiundu iki ya kunanga nkoro kijite ntuko inkai nyuma ya boko ringerio makuma mirigene oeu ura wethira gito roba wora gine maitha itwari sivere meri itandatu yumete ntora ya doble kumande ya Somalia antubeto baurai ni antubaraba kuthoganirwa kwethira bare terrorist kana uthobwa kibiashara na bare uragwa na ne antu barabai. So turenda kuwa poleni kirenja irasi affect ni manto ya barabonde bara tere endrobao inkoboira pole anto bamero ni bakoromba na babwe na itoboira ngai akabombanera na akabokaria to batigania west na amwana Dr. Mutunga na the two MCAs barabara lusere antobao Mheshimiwa Mwenda Idhile na Mheshimiwa Jim Mochoi. It is just the other week Jim Mochoi again antobatigania west baradhikete victim kana mukoro oranoe oro ne anto obaubae adhiete ng'ombe kingedinji Mutumari ugane ontonde korona eji ya Somalia kore na ambassador kometa ja county ya Meru
na bati kujukia murigo jwa kwithira kirithagia Meru ndiguru neu na ritho ria mwanya kambere mheshimiwa Kirengo iwe metho ya Kenya na aranthe ya Somali na muno metho ya Meru atea Ameru baraba kurita biashara both duka both bakwaya na services maybe ni arimo maybe lecturers na baraba kubwithia biashara tofauti na wa major business commodity irimira antobau mheshimiwa Kobai niwe the wao na ara Somaliland niwe mbua kinyangina na niwe mukaria wao antobeto bebatire kuibwa be secure muno Ameru we nao nonto you belong to us koro kidinji motuma nongerete kuga Ambassador Kobai na bati kwithira kigeria ntera chonde cha guchwera kimera kya miratho konde koro neu ya Somalia nitukwenda kuibwa kinya engagement okebwithia engagements at your capacity as the ambassador of Somalia from Kenya and specifically from Meru tubwithairia connections cia biashara cia mira God willing itukumenya you've always fought for these our sacred crop mira na kwa urira wena kanya kau in Somalia twakorombera twambĩrĩrie kuibua good news ikiumaira nara that meankera yethirite yena issues negotiations ira ciethirite ikiendekana ikwambĩrĩria nikenda antu ba Meru bethira bena wirigiro muno antu ba Nyambene barabari mamira kiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutungi Kare Orime karika mamianki makonekana guntu mwanya ntere cia bore na muno kisima na timao MC wa kisima urienowe mutongori wa maenge bungeni ya kaunti ya Meru Patrick Mutuma neumerete kuromba gavana Kawira Mwangaza kumashokiria ngari ya kuburia mwanki iria akuga na matunyire MCO ariathira gavana Kawira niwe wathanire ngari enu kuthamwa ntere enu akiuga akethirwe tishokua makagwatanira na wandi ya timao kurutha maandamano mwanka obishini ya gavana Kawira. Kevin Kimathi na ciotariria Ondi makareka ya mionki yetite na mbere na utema ntame ntere mwanya buri muno ntere cia timao na kisima riu Patrick Mutuma MC wa kisima na ruri mutongori ubaraba ingie mbungeni ya kaunti ya Meru na mwenelete thirikari ya kaunti buru runguru wa gavana Kawira urio kurikana kuthamia ngari imwe kwaria mwangi kuma ntere yiki ntano buru bere kara timao aja ujo na ye timao ne tutetheie muno tarua maritati kuraite na mbere maritati kwa iko aite timao na mutajo mojo wajo wazira junthe na ngare mwanki ekore mwanki etombere kwija na kwa joko aya maritati kaire twarara kwori tore proti Imwe enge ethira lakini ambuge ngare mwanki bachokere nkatho bega nonto nyawi bachiomire beja lakini bumire kuraja bumomero town na ngare ere Meru town ere jokerueka ere toire timao ambuge ne jokerue na iko kuraja bigo aikiro narabo egembe narabo tikania ambuge nyawatu aringi kura babure aringi kura babikisima na aringi kura batimao itogwetia na itokuromba ngareto mwanki chokwe na itorekeja mweri wetano mweri joena tore ngari wekeja na itometerete muno tweterete kuona kethekeja nere akuja batwe twina mheshimiwa Timo tukagwatana tumari anto batimao tumari anto bakisima kumwangangana maritati bothe twana bane twetete batoni tukagera ngareto nondo teka batu taringire kura tabange kwa batu twatunyaga geto gikiro bange Mutuma itanambere na kolota witingo ibwa thirikari yerunguru wa gavana uyu sparete tetima wake inya kisima wandi na arako kwata municipality niombe gutegerwa twatega market cheto atako maritati atako nganga market ira drainage system ni thuki namba che municipality ire batiko thikithia o atega inya market uchi na rokomono namba che municipality batiko thikitega nenya kiro rikira kioja mate igetie kuthiurunga tima wake igetiomie na municipal manager inkomromba
na gituma nyaja ire kiumia ikaruma kuja mwanga maritati ngiatwajira mate kenya maritati yomba ku benefit no nduwa municipality jojo choke mbuge batu ka municipality jorio nijo ejo ambecha na kisima ke part of that municipality tia to nya kisima ke employment ile kodito kabara idide tue to nya kisima ke reflect ke municipality no to kataka batu to ke municipality to ka municipality to utumba kuona mwana nyo mo to gitango gyo bonde ibakweja oja otegera ute muntu kisima urio nito kwenda kwa nito tutetheka nya ke mbondi ile thurirwe ute muntu kisima ogata kuthuro ko batu twe part of municipality itugwitikia na itukoromba nya tutegerwe tungana na bange ikenda tungana twinde mkuluki bonge ba mwanya mutuma krefa mwanya ila sientere izi mwito yawe gite kuri kwatana tuga no mwanka andu betu ba 70% na ingwitikia matujo twathingatira na twakisha ja kuthithwa na kenge itureke nyabo manto ja community development cha community ba tutethia na tukagwatanira abo ikenda batutetheria kuthithia njira batutetherie inya wa kairasi na manto ja gukonia community ikenda bomba gututethia na ibarikitie kwerana na twakarambirwo na twereana na betikire manto jonthe kwa kuma tukamberia gutegera na tuthingatire twakishe ko twarikanirie bagetikirie kuthithia u no ntibetikitie orende na bakathithia u Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi Akarima kithoka maria magwetana rietwa rimwe kithoka Residents Association nimeshite bamwe na kwathira njira imwe ile mankienda kurumira kenda gukuria guntu kou baria mabesha nitendekithia ria skuru ya Otea irere ntere enu niyo kithoka Polytechnic wetithiwa nkathini kenda egwata arutoma mengi nkuruki na nkinyagia kumba agukura nimathirite ona antu nimabaterie gwisha bamwe gukiriria ntura maumite muthuri Murioki narikithie nikenda gutigira nture kithoka yukura bwega na ndi akariba kithoka ni bejite amwe na kuthia kikundi kireko mikanja kithoka Residents Association irinjire mwe gutigiriba kubangira witi na mbere na kuthome na moroto uraba konda kithoka gikara tonere oju twara kwithira twina association iria yatutetheria kuwatanira kenda tu solve mantu yetu kithoka problems of kithoka sika to overrun nande the almost miwa uga we formed the association kenda look for security kenda yariria mantu ja infrastructure kenda yariria mantu ja chukuru na mantu ja environment. Hii association ni mzuri na inaangalia mambo vile kithoka itaweza kukua mahali ya kukaa, mambo ya security, mambo ya maji, mambo ya stima na mambo yote mabarabara. So at the end of the day tunataka ifanye kazi kama Karen Langata Association ikuwe sasa hii kithoka ikuwe association ya maana. Turienda ndi kwithirwa turi gatigati kana ke amwe na association iri na development nene mono thene ya nthiguru yetu temerwa yake turienda ikwa kinya ira itawa role modeling ko witu kuromba akithoka bonde twite mbere na ngwataniro eu nontu ni kuonekana ni kumba kureta maendeleo kwa urahisi na tukomba gwita kire ofisi cia thirikari kwa urahisi nontu twi groups nyingi iria tukomba gwitaniria nguge amwe araba ugite muno ibakonda gutegera mantu jege kithomo kirota kithoka Youth Polytechnic ira bakonda itithio nkathi na gutonya kimubango wa thirikari nene ja TVET nkiuko kairi tuna mibango na tuna plan ya kumba utegera kinya Youth Polytechnic yetu izi to kithoka Youth Polytechnic wategera nande thirikari ni ku tu nenkera district NJERU to Imenti East sub county kana Imenti East district na district NJERU ni jana matunda jayo na ki matunda jau nande jo ja moto ko yotegera tombe kwithira itukuja bangira mbere matunda jambiria kuija ja Polytechnic kithoka Youth Polytechnic itukwenda tutegera tona na tahinya thirikari tonto kuna policy ya thirikari yuga each and every sub county kana district wareri ni jana yana katheti kangi gakoreta TVET institution na turingi kwendekia muno institution yetu ya kithoka Polytechnic itonya ndene TVET
neto nyandene technical kenda yumba kuona funding kana allowance kana mbecha chionde cha kithirikari kumanara national infrastructure ya mashule na youth polytechnic kama inaweza kupandishwa ikuwe kutoka youth polytechnic ikuwe TTI ama TVET institution. So kithomo ni gintu kena gitumi muno na gigukinyirwa ni association nontu nitukwenda ana betu beta na mbere kuthoma bwega nontu kithomo no kio development na tena kikinya ntu baba nene ituka bweni encourage kana tukubekera moyo beja shukuru nontu kithomo gitithiraga India muna bubungera imdaud ya thwa kibole batikira ati ibakujantera mwanya chotigira mbe mbithi kinyabu ibakona ngugi kwamba lazima wachunge youth ya Kithoka, watafute vile watapata revenue, wanaweza ku-earn revenue. Shori wakiwa wachilia basi hakuna kazi watakuwa wamefanya, watakuwa kwa nyumba kubwa na wale youth wako hapo nje na haina maana. Muthuri Muriuki, Weru TV. Tutoshingie na njira inkinyaniro necia kinyatha 3:30 ni wega nontu wa kanya gaku mutegeri bitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tuko monde ni Purity Richard.